Enyero berpendon buraman lekapor. Yak sekemim kutang keduan Bapalong blei. Kaburam haupa berhaukum bermen simbakut. Malalong hagaba menengkong kum cumenta parapot nama jenama men. Enyero berpendon buraman lekapor. Yak sekemim kutang keduan Bapalong blei. Kaburam haupa berhaukum bermen simbakut. Malalong hagaba menengkong kum cumenta parapot nama jenama men. Enyero berpendon buraman lekapor. Yak sekemim kutang keduan Bapalong blei. Kaburam haupa berhaukum bermen simbakut. Malalong hagaba menengkong kum cumenta parapot nama jenama amen. Haka kerteng kupa berukun beram simbakut Amin. Kokpa jungi Ubah bene kalong kapakut kakateng chongme. Kanwan kahima jungme kanong kamon jungme kakandau kumbah beneng. To ayang i menta ke jimbam jungi kebala kesengi. Bertomap yang i keberkang jungi. Kumbang rungi map kebala seneu yang i. Berwada lamengi sekajeng penshoy. Hendrai tepelai tingin kebasniu amin. Kublai ko Maria kepada berkecingai. Uterai dan berpala kekui panah bering kenteng. Berlagar kui sagok po kejong hau Jesu. O Maria bakui kekmi jong belai teruan kebenta jungi kanopop. Menta berkepor kejiap jungi amin. Ngangit hau belai kepa berembor baro. Menong tau kebenem kendau. Baro Jesu Kristus ko mamarai jungu. Uterai jungi. Ya balapun nam simbakui. Ya balakan ke Maria testi. Ya balasal benya popin tus pilatus. Rasana penayu ula ya balatebiu. Ula hiers kebayap. Haka segi kebalai ula mipad kebayap. Ula kiusya beneng usang syakamonu blek pa berembor baro. Nang tauan pa bambishar kebimit kebayap. Ngangit hamen simbaku ja kebalang katalik bakut. Hagin selokir ku ja kajing ma pikipop. Barha kajing mipad kedoa berkajing imbom cukut. Amen. Kok pa bom cukut ngaterwa hame ya kasnam. Kami sen kajing blay ukun beite jumi. Utrai kandra jungi Jesu Kristus. Berpembiana kebenta kipop jungi badang kepertai barokawai. Namar kajing syashi tambah kodet sat jungu. 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 Kok pabum cukut ngaterwa hame ya kame berkesenam. Kame simbat kajing long blay ukun bayi te jumi. Utrai kendrat jungi Yesus Kristus. Berpembiana kebenta kipop jungi badang kepertai barokawai. Namar kajing syaishta makadisa jamu. Toi sunai yangi berkepertai barokawai. Namar kajing syaishta makadisa jamu. Toi sunai yangi berkepertai barokawai. Namar kajing syaishta makadisa jamu. Toi sunai yangi berkepertai barokawai. Namar kajing syaishta makadisa jamu. Toi sunai yangi berkepertai barokawai. Namar kajing syaishta makadisa jamu. Toi sunai yangi berkepertai barokawai. Namar kajing syaishta makadisa jamu. Toi sunai yangi berkepertai barokawai. Namar kajing syaishta makadisa jamu. Toi sunai yangi berkepertai barokawai. Namar kajing syaishta makadisa jamu. Toi sunai yangi berkepertai barokawai. Namar kajing syaishta makadisa jamu. Toi sunai yangi berkepertai barokawai. Namar kajing syaishta makadisa jamu. Toi sunai yangi berkepertai barokawai. Ngaterwa hame ya kame berkesenam. Kame simbat kajing long blay ukun bayi te jumi. Utrai kendrat jungi Yesus Kristus. Berpembiana kebenta kipop jungi badang kepertai barokawai. Nama jing syashi tambah kodet satongu. Toisne yangi bad baroha pertai. Nama jing syashi tambah kodet satongu. Toisne yangi bad baroha pertai. Nama jing syashi tambah kodet
neyangi bat baroha purte nama jingjashi tamba gordit satonu to is neyangi bat baroha purte nama jingjashi tamba gordit satonu to is neyangi bat baroha purte nama jingjashi tamba gordit satonu to is neyangi bat baroha purte nama jingjashi tamba gordit satonu to is neyangi bat baroha purte nama jingjashi tamba gordit satonu to is neyangi bat baroha purte nama jingjashi tamba gordit satonu to is neyangi bat baroha purte nama jingjashi tamba gordit satonu to is neyangi bat baroha purte Kopabum cukur ngatwa me yakame patsam kamesin bat kajing mamle ukon me chome utrai kan ratu Jesus Christ bat biang banta ki popchuni bat jang perte barokawe Namar ka jingshashi tamba gordit satonu tois neyangi bat bapang ki bashitam Namar ka jingshashi tamba gordit satonu tois neyangi bat bapang ki bashitam Namar ka jingshashi tamba gordit satonu tois neyangi bat bapang ki bashitam Namar ka jingshashi tamba gordit satonu tois neyangi bat bapang ki bashitam Namar ka jingshashi tamba gordit satonu tois neyangi bat bapang ki bashitam Namar ka jingshashi tamba gordit satonu tois neyangi bat bapang ki bashitam Namar ka jingshashi tamba gordit satonu tois neyangi bat bapang ki bashitam Namar ka jingshashi tamba gordit satonu tois neyangi bat bapang ki bashitam Namar ka jingshashi tamba gordit satonu tois neyangi bat bapang ki bashitam Namar ka jingshashi tamba gordit satonu tois neyangi bat bapang ki bashitam Kokpa bam cukur Ngatwa hame ya kamer berkasnam kamer siya Jingisynei-blei ukon baile jongme utrai kan rajungi Jesus Christ man berian ka banda ki popchungi parjong perte barokawe Naman ka jingjashi tamba gordit satonu to isne angi budaya ki bapan ki bashitam Naman ka jingjashi tamba gordit satonu to isne angi budaya ki bapan ki bashitam Naman ka jingjashi tamba gordit satonu to isne angi budaya ki bapan ki bashitam Naman ka jingjashi tamba gordit satonu to isne angi budaya ki bapan ki bashitam Naman ka jingjashi tamba gordit satonu to isne angi budaya ki bapan ki bashitam Naman ka jingjashi tamba gordit satonu to isne angi budaya ki bapan ki bashitam Naman ka jingjashi tamba gordit satonu to isne angi budaya ki bapan ki bashitam Naman ka jingjashi tamba gordit satonu to isne angi budaya ki bapan ki bashitam Naman ka jingjashi tamba gordit satonu to isne angi budaya ki bapan ki bashitam Naman ka jingjashi tamba gordit satonu to isne angi budaya ki bapan ki bashitam Koblei Koblei badan bor koblei baim chinam to isne angi budaya ki perte barokawe koblei bakul koblei badan bor koblei baim chinam to isne angi budaya ki perte barokawe koblei bakul koblei badan bor koblei baim chinam to isne angi budaya ki perte barokawe Kalitani juga Jingisynei-blei ko Jingisynei-blei ka bakasana ka syada mukpabam cukur to isne angi budaya ki perte barokawe ko Jingisynei-blei ka buram bakrautam ngiaro ya ka jingrau jongme ka jubab nga shanya hami ngashania hame ko Jingisynei-blei ka jingmayabam la shampang ngashania hame ko Jingisynei-blei ka umpaloy ka bakasana ka jingmayajong ka Trinity bakut ngashania hame ko Jingisynei-blei ka ba umlaban shampang da ki briw na di ki angel ngashania hame ko Jingisynei-blei ba mi ka jing imbat ka jing kemen ngashania hame ko Jingisynei-blei ka ba
kamkor banyak kabaneng. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei katolom ki kampala bat ki jingpala baro. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ka bakantop ya ka pertai baro ka wei. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ka bawan hiar sa ka pertai ha kadur ka kten balawan longdo. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ba mi na kading mong ka dono du Jisu. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ba don hapok dono du Jisu badap ka Jingisynei kamta me kinong pop. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ba don haka Eucharist bakut. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei haka baseng ya kabalang bakut. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei haka baptisma bakut. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ba pen manhok yangi. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ba senrane ka jingim jungi. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ba kodop yangi kamta matimir ka jingyap. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ba ayangi ka jingim bane junom. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ba dorangkat bat ngi haman ki benta ka jingim jungi. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ba yadayangi na kading dujok. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ka atiar ka jingkala ka pamut kinang popa donut. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ka jinglongo ki angel bat ki jingpom sempang ki rukut. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ka jingpom la sempang ya ki jingmaya ublei. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ka basayangi na ka jingcincar baro. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ka tolong ka jingsuk bat ka jingkemen jungi. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ka bakotangi na ka jingsudasya ka jingimba shisha. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ka bakantop ya baro ki mati jungu. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ka pansnget jang baro ki jingtau ublei. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ha ka babaro ngi yo Jingisynei. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ko jingtingen batyang kito ki balang amen sim. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ka jingkermen kito ki badu jingkermen. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ka jingjathat kito ki basyam junjar. Ngashania kami. Ko Jingisynei-blei ko jingpelat na ki khalam. Ngashania kami. Ko senambat ko batoy ka rano jung Jisu balang ka thamay ka Jingisynei yangi. Ngashania kami. Ko senambat ko batoy ka rano jung Jisu balang ka thamay ka Jingisynei yangi. Ngashania kami. Ko senambat ko batoy ka rano jung Jisu balang ka thamay ka Jingisynei yangi. Ngashania kami. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, and we adore you. Eucharistic Jesus, we believe in your word. You told us that humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that he may exalt you in due time. Cast all your anxiety on him, because he cares for you. Jesus, we completely surrender before you, each one of us, and all our heart desires, all our anxieties and worries. Lord, we place before you our Holy Catholic Church, Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. We pray for our diocese, Nongstoin, our Bishop Wilbert, all the priests, religious, and the faithful. We pray for our retreat center and all its various programs, especially the children's retreat which is going on now. We ask you, Lord, to shower down your manifold blessings upon all the children, those who are attending the retreat. We pray for our fathers, Father Joby, Father Lijo, Father Nicholas, the sisters, co-workers, helping staffs, and all those who are working in our campus. We pray for our parish, all our parishioners, and all the programs of the year of our parish. We pray for our school, our teachers, students, and their parents. Lord, let our presence in these centers bring blessing to the people around. Through us, many may come more closer to you. We pray for all those who are sick, especially all those whom we know, those who are in the hospitals, those who are in the ICU, those who are bedridden at home, and those who lost their hope, those who are suffering from cancer, HIV, AIDS, all kinds of contagious diseases, heart, kidney, and liver problems. Extend your mighty hand upon them and heal them from all kinds of their ailments. We pray for all the childless couples, the jobless people, all those who are searching for their life partners.
We pray for the young boys and girls those who are addicted to drinks, drugs, sex, pornography, and all kinds of bad habits. We pray for the children, those who are wandering in the streets, those who have no one to look after, those who are abandoned, those who are abused, those who are kidnapped. We pray for the doctors, nurses, and the paramedicals who are serving the humanity. Especially we pray for the doctors who are doing abortion and the girls, those who are going for. Have mercy on them, Lord. Forgive their sins. We pray for all the terrorist groups in all over the world, those who are destroying peace and harmony in the states, in the country, and the lives of many. We pray for our persecuted Christians in all over the world, especially our brethren who are in Nigeria, Uganda, and all other African countries, MP, UP, Gujarat, Odisha, and different states in our country, India. Jesus, give them sufficient grace to bear all the pains for you alone. We pray for the soldiers who are guarding our country, who are working in the periphery, who are in the border areas. Jesus, protect them from all kinds of dangers. We pray for the departed members of our family, our congregations, our parish, and all those who are no one to pray. We pray for all those who are traveling in different directions, by air, by water, by road. Protect them, Lord, from all kinds of dangers. We pray for all those who are joining us in this online service. We pray for all the people, those who asked our prayers. We pray for each one of us, those who are here before you. Jesus, bless each one of us, bless all our heart desires. Together with each one of us, all our heart desires, all the intentions which we prayed and which we are not yet put before you, but you know everything, Lord. Jesus, surrendering everything at your feet, we ask your blessings upon each and every one as we pray together. Hallelujah. 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 Kerku yangi kerku trai, kerku yangi kerku trai, kerku yangi kerku trai, kerku yangi Jesus, 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 Kaburamok pa barukun maramusim bakut. En Heer Jezus Christus.